пре него що вечерас заспите, застаните на тренутак. Ова молитва че донети мир вашем дому, спокой вашем сърцу и снагу за сутра. Чуйте ове три молбе. Оне могу преобразити ову ноч и ваш живот. Прво, када вас дан остави уморним Господе. Хвала ти за данас, за склонище мог дома, за руке моих волених. Уклоните на петост из мог сърца, удагнайте бриге и стрепнje кое ме држе будним, ударите ми унутрашни мир и одмору свом присуство. Друго, када бринете за свое волене Господе, благослови мой дом и мою породицу. Покрийте нас миром и защитите нас от зла, страха, болести и губитка. Нека анджели чувари стое поред свако кревета вечерас. Нека ваша светлост и любов владаю у нашим домовима. Трече, када тражите одмор за свою душу Господе, заповеди да мир доже на мою душу. Опрости ми све преступе данас, очисти мое сърце от страха и сумнje, подарите ми снагу да опростим и пустим, изпуните мое сърце својом светлошчу, да би мой сан бил дубок и миран. Jer ти си мой мир, мой одмор, моя нада. Напиши амин и нека Божи мир доже на тебе и твой дом вечерас. Уди кажу да се чуда често, дешавaju када захвалиму Богу пре него што заспиму.